Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruoiba pau marphu mari suba nupila numit ngasi pangthoknaba sem saba loire Imphal gi Governor Traffic Point dagi purairomba khongnangphong phawbagi lambi ase Nupila Road haina thonkhre amasung BJP Legislature Party gi mifamna amata oina Dr. Mohan Yadav pu Madhya Pradesh ki anoba Mukhyamantri oinaba khankhre Marphu mari suba Nupila numit ngasi Manipur da pangthoknaba sem saba loire Mukhyamantri Ningthoukhongjam Birena luchingduna Imphal da leiba Nupila ningsing khubam da lai katuna ikai khumnaba utkani madugi tungda GP Women College ki Central Hall da mapungiba thoram pangthokani Rajya Sarkar na sinba thoram asida MLAC Srimati Irengbam Nalini amasung Srimati Sagolsem KB Devi saruk yagani thoram asigi sarukamu oina Nupilal Memorial Association Drama Party na sanaba Nupilan gi drama amasu utkani Numidasiga mari lainana Rajyapal Anusya Uikena Rajyasigi miyamda yaifa paujel pirakli maki paujel da Rajyapal na hai Inglising machama pan kuntra mapan gi December 12 da thokiba thaudok adubu ningsingduna ngasi phawba Nupilal numit haina palan tawri thaudok adu Manipur gi itihas da nupi sing na lawkiba singtha ningai oba thaudang amani mangna hai matamadugi nupi singi thauna adugi khudung induna Manipur miyamna sumnam sasangi mayokta leptuna aikhoigi phangpham thokpa haksing phangnabu khotnagani haibigi tangai fadaba lei numit asina lakpaga loinana rajyasta santi amadi chakhotpa porakpu oirasanu haire Mukhyamantri Ningthoukhongjam Biren Singhna maki paujel da hai Nupilal numit asi Manipur gi nupi singi thauna kathokpa amadi marebak ningbagi palanni Mukhyamantri na hai nupi singna ngasi su shelthum rajniti amasung awonba poraknaba khongjang kaya da achauba thodang kaya lauri lam khudingmakta nupi singna ngasi su mangjil thare amaromda ngasi pangthokadawriba Nupila numit palanga mari lainana lambi chathok chasinda ahongba khara leiragani haina Traffic Control Police Wing na thadorokpa cherol amana haire cherol aduna hai Imphal East Romdagi Post Office tamna lakpa gari sing Moirangkhom romda chatlagani Singjamai romdagi Moirangkhom romda lakpa gari sing Kaisamthong phawraga chatkani loinana matam gi oina gari chathok chasinda ahongba lakpa yai hainasu makha tare Manipur gi thauna faribi ima singbu ikai khumnaba utpo oina Imphal gi Governor Traffic Point dagi purairomba khongnangphong phawbagi lambi ase Nupilal Road haina mingthonkhre Masigi matangda Manipur Sarkar gi Joint Secretary Works Sheikh Abdul Hakim na chirolama thokre Security Force na Imphal East Kakching Thoubal amadi Tengnopol Jila gi chingnaba maphamsingda ngarang thibahumbagi thabak chathakre khusukulai mipa mipun gi paudi leite Manipur Police Control Room na thokpa chirolama da hai National Highway 38 amadi National Highway 2 da tangai phadaba polam sing puba gari punna Chatruktra mathoi security ki akan mangak galoina na pusilaki singa masung tamgi mafam kaya da checkpoint samani phuni thoirom hangdoktuna achat ok ching check tobagi tabak sing sathaki tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini BJP gi makok thongbalu chingba Dr. Mohan Yadav Madhya Pradesh ki anoba Mukhyamantri oiragani ngarang pangthokiba BJP Legislature Party gi mifamna amatoina mahakpu rajyadu gi anoba Mukhyamantri oinaba khankhibani Legislative Party ki mifam aduna BJP gi makok thongbalu chingba Shivraj Singh Chauhana Dr. Mohan Yadav ki mingadu sabada pukhalakibani dol gi luchingba Narendra Singh Tomar Kailash Vijay Vargiya Prahlad Patel amasung atai makok thongbalu chingba kayana maki wafam adubu sawatkhi Mifam adugi tungda dolgi MLA singda wangang laduna Dr. Mohan Yadav na hai mahaki dolasigi apikpa karmi amani adubu kendra gi luchingba singna mahakpu Mukhyamantri oinaba thaudang asi pirakpada haningai leitana thagatpa phongdokli Bharat Samvidhan gi article 463 lokthoknaba kendra sarkar gi warep adubu achumo khongthang haina Supreme Court na ingit Pikre Chief Justice B.Y. Chandrachud na luchingba Judge Mangana saba bench mana hai article 363 Jammu Kashmir da chanaramba du tangai phadaba maram kharadagi matam khara chanarambani hairi Jammu Kashmir da akhanaba status piramba article 363 bu Kendra Sarkar na haukiba sahi listing ani 18 da lokthokuna rajya du Union Territory ani thongna khaidokibani adubu yaningdaba phongdoktuna tongan mamaikai kaya dagi petition kaya Supreme Court da thangalakibani amaromda Supreme Court na pikiba raya du
इतिहासिक राय अमनी हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोंदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2024 वॉइस ऑफ यूथ हौदोखरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा थौरम अदु हौदोक्लदुना श्री मोदी ने हाई लेबाग असिना हौजिक लम खुदिंगमक्ता खुमांग यावना चावखलकली मियाम अमसुंग नहासिंगना अमृत कालगी मतम असिबु विकसित भारत अमा ओहेनबा तंजा लौगदबनी श्री मोदी ने लेबाग असिगी नहासिंगदा साखोटप भारत अमा ओहेनबा पांदमगा लोइनना लेप लेतनबा होननबा अपील तौखी विकसित भारत 2024 वॉइस ऑफ यूथ की थौरांग असी साखोटप लेबाग अमा ओहेनबा नहासिंगबु पुनछिनबा पांदमदा पाइखतपनी प्रधानमंत्री नहाय मियाम इंस्टीट्यूशन अमसुंग तोंगान तोंगान लुपसिंगना लेबाग असिबु साखोटप लेबाग ओहेनबा वाशक अमगा लोइनना मांगलोमदा चंगसिनबा तंगाई फदे प्रधानमंत्री ना लेबाग असिगी राज्यपाल सिंहबुसु ngasiगी थौरम असिबु मपुंग फानबगीदमक थागतपा फोंदोखी मापन सुबा मिजोराम विधानसभा की अहानबा मिफम ngasiदगी हौरगनी अहोबो निमित्ता हंदक पांगथोखिबा मिजोराम विधानसभा मिखलदा नौना माई पाकलकलबा एमएलए सिंह प्रोटेम स्पीकर ना वासक लौगनी लोइनना अध्यक्ष खनगनी मिफम असिगी निनी चनबा निमित्ता राज्यपालना सभादा वांगांगनी ngasi फोंगबा पाउजे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी नमक हौजिक ngangbam amukhomba leire amukhomba थागतसरी सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबाक सिनबा थुंगना विकसित भारत 2024 हौदोखरे मणिपुर थोकलिबो इरांग असि अखोय अमत ओइना पुनसिनदुना दोसिनमिनसि हाइना राज्यपाल अनिसुया युकेना फोंदोखिबा वाफमना नारोगी थौदांगदा अहांबा हेडलाइन तोदना फोंगली पावसे अतई पावसे सिंगदसु तोंगान तोंगान ममोंगदा हेडलाइन तोदना फोंगनरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशनदा मणिपुर का ताइनबा म्यांमार की सरुकता कामनखरे कामजोंगदा चेंसिलकपा 2024 सुखरे है पावमा पावसी सिदा आंबा हेडलाइन तोदना फोंगली सनालिबागता JNK बु स्टेट के थाकता हंजिल हन्नबा सुप्रीम कोर्ट ना खंगन खरे कुमजा 2023 की सेप्टेम्बर फावदा बिकल पांगथोंगनबा सुप्रीम कोर्ट ना खंगन खिबि पावसी सिदा आंबा हेडलाइन तौरी इम्फाल जरिपोक लंबी मथंग चयोलदगी सेमनबा होनरी हाइबा हाइना वर्क्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना फोंदोगे वाफम अमा पावसी सिदा अनिसुबा हेडलाइन तोदना फोंगली इसेल एक्सप्रेस ता प्लास्टिक बोतल बैग यंथोखरे मियामना पुना थौदांग लोमिनदना लमदम असिदगी सिंगल यूज प्लास्टिक मुथनबा होनसी हाइना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री थोंगाम बिसोजना फोंदोके वाफम अमना पावसी सिगी अहमला माइदा मरुई पाविना फोंग थेनरे पोंगना फमदा स्टेट की अयाब यावदना थिजिनबा यानबा CBI दा अहेनबा पावर पीबा लो चनबा मथौ तारे हाइना पार्लियामेंट्री पैनल अमना फोंदोके वाफम अनिसुबा हेडलाइन तौदना फोंगली राज्य सिदा अथुब मतमदा शांति पुरुनबा केंद्र मसुंग राज्य सरकार अनिना कन्न होनरी हाइना राज्यपाल अनुसुया युकेना फोंदोके वाफम इम्फाल प्रीफेसता अहांबा हेडलाइन तौरी संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन दा चुरचानपुर अमदि कांगपोकपी जिला दा खुल मसिंग का हेना हेंगलकबगी मतंगदा मुख्यमंत्री ना फोंदोकेबा वाफम अनिसुबा हेडलाइन तौदना फोंगली पीपल्स क्रॉनिकल दा सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 370 की मतंग दा पीखिबा राय मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेना थागप फोंदोखरे हाइबा पावसी सिदा मरुई पावना फोंगली पाव असि मणिपुर मेलदसु अहांबा हेडलाइन तौदना फोंगली हुएलन पावदा लैथाव खुलदगी नानथोरखिबा ना अहुम यौरक मयुमदा यौरखरे हाइबा पाव अमा पावसी सिगी अहांबा लमाइदा फोंगली गानफ्यू मेलदा कुकी चीफ सिंगना नागा चीफ सिंगी सोई साजिलमले हाइबा पावना अहांबा हेडलाइन तौदना फोंगली तमिल टाइम्स ता सरकारना MGNREGS की मेटेरियल कंपोनेंट अमदी खुसुमन पिथोक तबी मतंगदा तामेंगलोंग अमसुंग नोने जिला की विलेज काउंसिल की लुसिंग बसिंगना पेंदब फोंदोरली हाइबा पावना अहांबा हेडलाइन तौरी सुनी थागचरी अमुखोंबा अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक मरफू मरी सुबा नुपिला नुमित ngasi पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे इम्फाल की गवर्नर ट्रैफिक पॉइंट दगी पुरैरोंबा खोंगडांगफोंग फावबगी लंबी असि नुपिला रोड हाइना थोनख्रे अमसुंग बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मिफमना अमतो ओइना डॉक्टर मोहन यादवपु मध्य प्रदेश की अनौबा मुख्यमंत्री ओइनबा खनख्रे पाउलोइजरे।